Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda iba sa ti Juan Kapitulo 13, versikulo 34. Adda baro abilin nga ited ko kada kayo. Agiinayat kayo, kas iti panagayat ko kada kayo. Kas tamad ko ma, ti panagiinayat yo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ay na, narabyanak manan ang naggapo iti trabaho. Partakak ti magna. Tani, sumipngatan. Oh, Alisa, narabyan ka matan. Sumipngatan. Dumagas ka pa'y adito'y balay. Wen nga rod manang LV. Sumipngatan. Angam pasensyakan. Inton maminsan langan a dumagasak iti balayo. Ay, nabanugak ngamin. Kat kayat kon ti makaawid. Okay, sige nga Rod. Sabali man ang tiisam ni manang LV. Angam, baybay aklatan. Agawid akit din. Atoy, Mars. Uminom ka iti ara, kabayatan nga gis istoryata. Ay na, day taman ti kayat ko kan ka, Franny. Ada-adagos ipasangom kanya. No umayak makitambay dito istor mo. Anya ka matan? Friend, nati kayat kung ayawag mo kanya. Anya, ay! Sige man langan. Friend, ano friend? Ay, hindi tama ti kayat ko kan ka, Mars. Anya ngay. Anya dyan ko na nga ibagamitay. Apeng imawag ka. Ay na, amom ka di. Naladaw manan ang nagawid ni Alisa idirabi. So what? Ay, padyak asabali ti trabaho na. Amangan no iti club. Anya? Oy, kunak mo nung sales lady iti mall? Amo tayo nga Rod, no kun kunana lang day chay. Sa bagay. Hay, Unay daytan, bigbigat pa lang nga madda ka man nito makichischismis ika manang LV. Di ka pa imot nga ron nagluto iti pamikatan. ha? Agawid ka, hintay kagluto. Masapak pa imot nga ron o mapanagtrabaho. Hay, naglaing kan. Di mapan ka agluto no kayat mo. Di nakman baon-baonan akasta. Kabsat ka lang. Adata man nandito yung pagtrabahuan ta amol, friend. Nakasapsama tayo iti bigat. Sa iti malam, maladaw tayo nga agawid. Nagrigat ti kastoy, Alisa. Agan anos ta, friend. Naimimbaglangan. Ngam ti awan pagsapulan ta, akas iti daduma. Sa bagay mo't kiti, Ala, sumraktan. Tapno saan nga agungat manan ni sir. Agpasyerta pa dito mo, honey. Kalpasan na. Mapantan to mga niti paborito ka restaurant. Makita ko ma dito'y day chay nga Alisa. Tapakita akman nga danagwap mo boyfriend ko. Oh, LV. Anya ka diti pampanunutem. Napauli magkamatan. Adda ka di parikot? Ha? Ay, awandan. Anya tayo ti bagbagang? Unay kalaki di matan. Italamanan na makapasyerta dito eh. Iso nga agragsak ta. Agpasyerta. Oh, sige. Agpasyart na. Naimbagta si mangpat kan manang LV. Apay, aday bagam? Nagtugaw ka, tada napatag nga ibagakkan ka. Anya ay aday ta. Agawaam nga ibaga. Takayat kong tagina na. Nabanugak iti panagpasyar mi iti gwapo ang boyfriend ko. Pudno ka di nga inchismisyo iti gaya mo ani Franny nga iti club nga agtrab-trabaho ni Alisa. Kat, putno mat. Anya ko matidakas na. Naistorya mi matlaang. Angam awan pa manaknak yung manang. Apay, isakit mo day jay agaranggan diyang? Siguro, kursonada man yan. Di mo man yaw awan ti saritaan manang. Isardeng mo ti kasta nga aramid mo. Tamangan no day ta ti pakaisagmakan. Ay, awan dakas nga aramidak. Tandaanam day ta si Kang Bong. Kandinak man biyangan iti kayat kong aramidan. Kabsat ka laang. Kat awan karbangam amang ibaga kanyak iti kasta.
masapol ang makasaritak ni Manang LV. Saan arumbang apagsasaritaan dak? Tawan kinapudno na dagiti ibagbagada maipapan kanyak. Alisa, mabit lang. Ha? Manong Bong, naimbag ta nakita ka. Mapanak ko maijabalayo. Kaya't ko akasarita ni Manang mo. Alisa, Apay akas jeti ibagbagada ka ni Manong Franny, maipapan kanyak. kanayon ko matabagbagan ni Manang maipapan iti dayta. Aga mawan dengdenggen na. So mapan kalangan ni Jibalay. Takasaritam ni Manang. Oh, apay? Anya ti bagam, Alisa? Apay nga dakan? Manang LV, Di na kita nakas na, Alisa. pudno ka di nga ibagbagayo kadag iti kalugaran tayo. Nga iti club ti pagtrabahwa. Kat, anya ita? Pudno mat. Manang, pangaasiyo. Isardeng yung tikas tangar aramiden nyo. Gaputawan kinapudno na dagita nga ibagbagayo. Nadalos ti trabahok. Ammo ti Diyos dayta. Hay, adula amin data. Di ko namkit di, agin dadalos ka a babae. Apay ka di akasta ka Manang LV. Di na ka di ipatpatag kas pagayam mo. Ni kadilatan Franny ti kayat mo apagayam. Anya? Di ka di makonsensya iti kastangar aramiden nyo. Daddadaulan nyo ti padayo a tao. Adula amin dagita nga ibagbagam. Pumanaw kakik din dito'y balay. Disturbo ka lang. Panunutam ko maanaimbag dagiti imbagak Manang LV. Agpipin na tayo nga agkakalugaran. Saan kat nga agdidin na daal. Agiin nayat tayo. Takasta ti kayat ti Diyos. Oh, apay akas lamay kulkulang ka. Sika LV. Nakapangan kan samat iti sapot ti lawalawa. Among, Ay, pampanunutak ngamin dagiti imbagbaga chay nga Alisa. ay na, friend. Di ka pa iluyos. Kadagiti anyaman nga ibagbagaday di a babae. Awan mo ti matingar aramiden ta. No sana po no dagiti atap taken kwa na. So what? Ala? Saan tangaruda na pagsaritaan day a babae? Aginom taman ket di. Oy! Day taman ti kayat ko. Amo na kadanggayan. No kayat ko ti aginom. Apay akilaan ti panangawis mo kanyak dito restaurant, honey. Kunak man numakumikum ka kadagiti nga aldaw. Gaputa kayat ka ang makasarita. Napatagtibagakan ka. Kaya't sapel ako ma, tamaawatan na. Anya ti kayat masawan. LV, di nakipangpangag agayan ayat mo. Sorry niya. Aglinipat talangan. Ha? Makiwin na swasakon kan ka. Apay, iti anyaga po. Dan pang asim, di mo kumamat aramidan kanyak ti kastoy. Amumat ngay ayatan ka. Adon adara sa binagbagan ka. Adi ka mang pasakit itipada matao. Adi ka mang dadaan. Imbagakin ka. Nga ipatag mo dagiti pada matao. Nga man niya tararamidam. Agchis-chismis ka. Di mo pa ikat matulungan ng ultimo pamilyam. Kita am dagiti tagtuma kataban tayo. Amin da. Makumikom da ka dagiti pamilyada. Dan, Di ka kadi umapal kadakwada. pangasim. Ikan na kumapay iti may sagun taway. Ikarik, agbalbaliwakon. LV, ay ayatan ka. Amon da ita. Ngamno ita. Agwin na swasta pay lang. Ipakitam pa'y nga muna kanyak ti panagbalbali mo. Anya? Narigat ti pagdaldala na kita. Ngam amok adinak tupulos baybayan. Italag ko kan ka dagiti amin adadagsan kan parikot ko.
Lawlawagam ti panunot dagiti tattao amang daddadail kanyak. Itinagan ni Jesus. Amen. Friend, nalpas ka din ang nagkararag. When friend, ala, mapantan iti trabaho ta, tapno saan ta maladaw. Talaga adi mo maliwayan ti umay makimisan niya. Uray makumikom ka iti adu abanag. When friend, saan arumbang aliwayan tayo ti obligasyon tayo iti Diyos. Gapot agtultuloy matlat ta dagiti nabuslon a parabor na kada tayo. Awanan ba inday Cheng Alisa? Patsyak nga iso ti makagapuno apay anak iwin naswas kanyak ni Dan. Di mo pabasulan ni Alisa, manang. Patsyak anauman ni Dan, gapo iti kinatangken ti ulo. Anya? Anya ko mga minudimgag ka kanyak idi. Nalapit asana makiwin, naswas kan kanida. Apay nga minanda kiti sabali at tao ti pagtaktakta kami ti panahon mo. Adi ka kitagsapol iti panggedam. Tapno sana ti lamar aramid mo. Agamiris kan manang. Tama nga magbalatag kan kada gitar aramidan. Alisa, Manang Elvi, pangaasim tagsarita ta kuma. manang, anya ka di man ang tibagam. Diyak kayat ti gulo. Sa anak amang riribok. Pangaasim ta kasarita nak. Ado ti kayat ko nga ibaga. Ala, tapno di mo mat ko na. Sumrak ta, tagsarita ta ijaunag. Agyaman nak, Alisa. Sige manang, agtugaw ka. Agyaman nak manan. Ita, anya ti bagam kanyak. Alisa, pakawanan na ko. Amok anarigat ang malipatan tinaramid mi tigayim ko ani Franny. Gaputa dinadadaal da kakadagiti kalugaran tayo. Ngampang asim, tay ka na kumaitigon daway. Tapno ipakita ka na impuswan ti panagbabawi. Kan panagkid daw ko iti pamakawan kan ka. Kasla narigat apat yan dagiti ibagbagam ita kanyak, Manang Elvi. Sige, ipanaknak mo nga rod anapudno ka kadagita nga ibagbagam. Saan ka apilitan ang mamati adagos kanyak? Basta ipalubos mo nga ipanaknak ko ti panagbalbaliw ko. Kat sapay lang kumataag sublinto ti kinasingad ng agpagayam. Sapay la kuma, Manang Elvi. Ipatpatag kamatkat agayam ko. Ngam nasaktanak lang amin iti inaramid mo. Iso akas ladyak mamati iti ibagbagam ita. Wow! Nagdakulan na talaga tinagbaliwa, manang. Ada pa na talaga tapanggedam. Panading ko. Kat agyaman nak iti Diyos. Gaputa din na intulok amayaw awanak. Iso arumbang lang itultuloy mong tagbaliw, manang. Wan, kat sapay lang kumatag subli kanyak ni Dan. Kastamatan asapay lang kumat. Tamapakawan nakmatan ni Alisa. Asigod a best friend ko. Ikararag mo mapasamak to na kita tarigagay mo, manang. Wan ading ko. Mala, agrobot kan, tayo tamakimisa. Kalpasan na. Kuyugan nak to amapan makitsenda. Wen, awan parikot, manang. Umay kan Alisa, sumraktan. Amang ano mangrugin ti misa. Wen, ha? Vina, kita ang dagiti sumungan. Ha? Dama ng LV kan ti kabsat na. Nembaga bigat yo, Alisa. Vina. Umay kayon. Agigidan tayon asumrak di taonan. Makimisa ka, Manang LV? Di ka mababalaw numas daaw ka. Ang sigo din dayta. Saan ka di, Alisa?
Manang LV. Ala, umay kayon. Sumrot tayon, tamang rogin ti Misa. Agyaman nak, taimay ka ita dito'y turod, Alisa. Apay ka di, Manang LV. Napakawanak ka din, kadagiti madingay nararamid ko kan ka idi. No ti Diyos kat mamakawan, asino ako maapinarswa na laang, tapno jak aramidan dayta. Agyaman ako, Nay, Alisa. Ikarek. Jakton subyan ti kasya nga aramid. Amok itan arumbang nga agpipin na tayo. Imbes nga agpipin na sakit. Kas iti mensahe ti padi iti Domingo iti Misa. Arumbang nga agiin na yat tayo. Gaputa kasta ti kayat ti Diyos. Agyaman ak no kasta, Manang LV. Kat sapay la kuma, taag subli ti sigud anapintas apa naglalangan tayo. Ipateg ken ayatan tayo ti tunggal maysa, tapno naragsaklat ta ti intay panaglalangan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.